Кәрим главный помощник. Йөрәк ясап куйган матур итеп. Улым, әтигә булышасыңмы син? Әтигә булышасыңмы? Да, булышасыңмы әтигә? Көрәкләр белән. Езабада. Да. Аны әтисе ничек матур йөрәк ясый бит. Oğlum kitelemden pazarlık ya. Allah! Üstüne düzgün. Ола кой. Yara. Buluş. Kil. Прости. Eyde buluş ne? Sus. Kiye de var. İri bitkeni tobinin içine. Eyde. Kırıkır işlemişler. Давай. Eyde. Anasıyla sarayla oğlum. Ай, молодец бит ул. Ay молодец ulan. Bak Hilal bin Hasan'ın oğlum taş. Dağa taşan Hilal'in mi?